Od jutros na graničnim prijelazima između Srbije i Kosova vlada napeta atmosfera. Američka ambasada u Prištini oglasila se danas na svom Twitter profilu gdje su pozvali Kosovo i Srbiju na permanentno smanjenje tenzija bez bilo kakvih odlaganja. Pridružujemo se pozivu Europske unije, Kosovo i Srbiji na uzdržanosti, uzdržavanju od daljnjih jednostranih akcija i smanjenja tenzija odmah. Bez odlaganja navedeno je na Twitteru naloga ambasade SAD u Prištini. Posjećamo, kosovska policija je danas provodila akciju skidanja registarskih oznaka sjevera Kosova koju je izdao MUP Srbije, što je bilo u suprotnosti sa Briselskim sporazumom. Odjutros na graničnim prijelazima između Srbije i Kosova vlada napeta atmosfera. Građani srpske nacionalnosti planiraju prespavati na Jarinju i Barnjaku, dok sa druge strane kosovske specijalne snage ROSU šalju nova oklopna vozila na granične prijelaze sa Srbijom.